Učini slobodu dostupnom. Moja kolica koštaju između 6 i 7 hiljada maraka. Znači samo kolica, a motor košta 12.000 maraka. Mnogi se ljudi iznenade da to košta toliko. Zašto to košta toliko nije ni nama jasno. Vjerovatno što u drugim državama, osobama sa invaliditetom, država to finansira, tako da njih nije briga za cijenu. Ali tu ispaštamo mi. Kad se to sve sabere, moj motor i kolica, dođemo do neke cifre od 18.000 maraka gdje možemo kupiti neko jako dobro i novo auto. Pa da kažem prijateljima i poznanicama zapravo koliko koštaju moja kolica, svi ostanu u čudu i kažu pa za te pare si mogao kupiti novi automobil, pa onda oni počnu nabrati šta sam ja to mogao kupiti za taj novac, a zapravo ne znaju da je to vrijednije zapravo bilo kojeg vozila što se mene osobno tiče, jer ja imam apsolutnu kontrolu nad svojim kretanjem, odlasku na različita mjesta bez da ikoga pitam. Svoja sadašnja kolica država mi je dala jedan dio iznosa, ostalo mi je dobro. To sam isto putem bratovi porodične podrške kupio, znači tu država nije ništa pomogla je samo za kolica i jedan dio. Ono što ću još ukratko reći jeste da zaista jesu sva ortopedska pomagala skupa, ali u razvijenim zemljama, kao što je Mirza naveo, pokriva država, pa je to i manje bitno, a kod nas zapravo puno toga znači, posebno u vidu nekih donacija, podrške i pomoći od strane udruženja porodice. Niko sam ne može kupiti kolica od 10.000 maraka, ali zajedno možemo. Kampanju možete podržati donacijom, uplatom na naš bankovni račun ili putem PayPala.